Minista wa Thothaitĩ na biacara nini Wycliffe Ambetsa Oparanya augĩte thirikari ĩrĩ na mũbango wa mĩaka 3 wa kwarahũra ũrĩmi wa kahũa bũrũri-inĩ na njĩra nene. Augĩte muoroto nĩ kuongerera gĩkĩro kĩa magetha ma kahũa o ũndũ ũmwe na kwarahũra ũtonga ũrĩa umanaga na ũrĩmi ũyũ wa kahũa. Nimeona kofi ni mmea wa muhimu sana kwa sababu katika dunia mzima kahawa ndio inakuzwa kwa wingi, inauzwa kwa wingi kule duniani. Kwa hivyo tumefufua ukuzaji wa kahawa kuanzia mwaka huu. Uzuri wa kahawa ni moja, demand ya dunia bado hatujaifikia, ni kubwa sana. Kwa hivyo hakuna kahawa itabaki Kenya. Hata sasa tumemaliza kuuza kahawa ya last season, tunauza kahawa ya this season fresh. Kwa hivyo msikuwe na hofu ati mkipanda kahawa haitapata market. Akiaria ari mwena wa Kinamba Ng'arua kaunti-inĩ ya Laikipia hindi ya mũcemanio wa arĩmi, minista ũyũ augĩte thirikari nĩ ĩramũrĩka gũtambia ũrĩmi ũyũ nginyagia icigo iria itoĩkaine na ũrĩmi wa kahũa amu nĩ ithuthurĩtio nĩ ikonekana irĩ na ũhoti. Oho augĩte thoko ya magetha maya nĩ nene na bũrũri wa Kenya ndũrĩ na ũhoti wa kũhũnia thoko ĩno. Jambo moja lilikuwa serikali haiweki pesa kule ndani. Serikali mwaka huu imetoa shilingi milioni 500 kwa hii project. Tutafute miche tupeane kwa wakulima wapande kahawa. Hiyo ndio another project ambayo imepangwa. So mambo ya marketing, msiwe hata mnashaka ya mambo ya marketing. Kahawa yetu tutapeleka wapi? Kwa sababu Kenya haina kahawa ya kutosha. Na kahawa ni dola na iko na market sana. Hata sasa nimepigiwa kutoka Malaysia, wanataka kahawa yetu. Na kahawa yetu ni namba 2 in the world katika quality. Ni Ethiopia tu ametushinda kidogo. Lakini katika production tuko namba 26. Unasikia tuko mbali. Kama millionaires tukajua hatari yetu ile kubwa sana itakuwa jirani yetu Nyandarua. Hawa watakuwa wanatugojea Nyahururu, tukitoka hapa tukiwa na pesa wanatugojea pale, na hawa ndio watakuwa wezi au wakora wa kutupora. Na kwa hivyo ndio tumewalika wakuja hapa, hata hao watajirike kwanza ndio watushuke pande ile nyingine. Augĩte thirikari nĩ igĩte kehera-inĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 500 nĩguo gũteithĩrĩria ũnyagia wa mĩũngũrwa ya kahũa matũũra-inĩ marĩa arĩmi monanĩtie nyota wa kũhĩmbĩria ũrĩmi ũyũ. Ngiriboti Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.